Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bethany Diaspora Church ki Nungsinaba ichili nausing ahanba maktada Prabhu Jisu Kristo bu thagat minasi ngasi Sunday numit June gi tang taramanga 2025 ngasi ekhoi gi message asi 1 John chapter 3 verses 16 to 18 manung sida ekhoi yengminagani ahan bamaktada ekhoi na maru oina nainagadabasi nungsiba asigi matangdani. Let us not love in word or in tongue. Wahai amadi layton chinba na Khaktang Nungsinaba Oiroisi haibagi matang asidani. Manipuri gi Bible da ipathok sage verse 16 dagi hauraga 18 phauba. Jisu Kristo na ekhoi gi da damak mahaki thawai kathok piba maramna nungsiba asi ekhoi na khangi aduga ekhoi na su ichin inaw singgidamak thawai kathok pham thoi taibang pan gi lan leibami amana mahaki machin manaw singgi awat pa adu uraga mangonda nungsibagi thamoi utpi drabadi karamna isorgi nungsiba adu mangonda leibage. Verse 18 da aigi apikpa angangsa aikhoi na wahai tana amasung laitana nungsi ganusi adubu aikhoi na thabakna amasung achumbana nungsisi. Actually now sing the subject of love nungsibagi matangda akhoi na yengba kanda Prabhu Jisu Kristo na nungsibagi maram asida yamna chawna phajana takpi aduga Apostle John na su masigi nungsiba asibu emphasize tawraga akhoi da amuk puning thogat pi bani. Nungsiba asi akhoi na magi maram asida yengba kanda it is contrasted with hate. Yengthiba yadaba haibasiga nungsiba haibasi yamna khetnai. It is to be practiced by all true believers. Nungsiba haibasi ashengba achumba thajaba mi khuding makna pangthokadabani masi practice tawgadabani. The love of the Lord demonstrated. Prabhu Jisu Kristo gi nungsiba se wahai tada khakta nungsiba nate thabakta uthokpa uhanbasi ekhoina masida uba phangi. Khwaidagi phajaba nungsiba bu utpa haibasi Prabhu Jisu Kristo da ekhoina uba phangi ichilenaw sing. Masigi a supreme act of love yamna khwaidagi chawraba nungsibagi thabak asi masida ikoina yengba matamda uba phangmani. Romans chapter 5 ki verses 6 to 8 asi ikoina yenglabadi masigi nungsiba khwaidagi chawraba nungsibagi maramda takpibani chilenaw sing. Prabhu Jisu Kristo na willingly masana yana mahaki thawai mahaki punsi adubu thabi bani aduga masigi Romans chapter 5 ki verses 6 to 8 si pabakanda yamna aikhoi gi damakta pukningda sokpa adugumba nungsibagi maram asida ibibasi aikhoi na uba phangi masi aikhoi paminasi chilenaw sing. Romans chapter 5 ki 6 to 8 asida sumaina ibani maramdi aikhoi na solingai maktada achaba matamda Kristana ishor
ꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕꯤꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯃꯛꯇꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄꯤꯔꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯅꯤ God sent our Savior to die for us ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ We were undeserving sinners matik chadaba pap chenba aikhoini yet the Lord Jesus sacrificed his life for us adumang Prabhu na Jesus Christ na mahaki punsi adu aikhoigidamakta katpire aduna isilinaw sing masida Apostle John na akhoi bu puning thogat pibase nungsiba haibase akhoi na thabakta pangthokpa sacrificial love aigi khandaba akhakpa laitaba pithokpagi nungsiba asigi maramda takpibani to emulate the example of the Lord Jesus Christ Prabhu Jesus Christ gi example asi akhoi na su inba aduga tauba haibasini he was the shepherd who loves his flock Prabhu Jesus Christ asi yaw senba mahaki yaw singbu yam nungsijaba aduga he gave his life for his sheep magi yaw singidamang tamhaki punsi phawba pithokpa aduguma yaw senba aduni mahaki nungsibasi asuki matik tamjaningai oi John chapter 10 na masi akhoi na uba phangi to lay down our lives for the brethren akhoi gi ichirinaw sing thajabada ichirinaw oikraba singi damakta su akhoi gi punsi kathokpa asibu akhoi da pungning thogatpi masibu akhoi na sacrificial love haiba aduni masi akhoi thabakta uthokpa ngamnana bagi damakta akhoi da takpi This was a direct challenge. Masi akhoi gi damakta yamna direct oiba challenge aduni. Maram di karino, this would be a supreme demonstration of true godly love. Khwaidagi chawraba nungsiba ishorgi oiba nungsiba utpa si sacrificial love. Aina aigi damakta aigi isilinaw oiriba singi damakta aigi punsi kathokpa haibasi masini. Aduga practical expression of love nungsiba haibasi practical thabakta aikoina express tauba uthokpa si masi yengba matamda love is not just a feeling nungsiba haibasi just aikoigi wakhalda phawba feeling khakta nate aduga the real and pressing needs of our brethren Masi mi khuding mak ichilina oiriba thajabasing khuding makna yamna darkar oiba aduni people who have basic needs chana thakningai darkar oiba leiba awaba thengnariba ichilina sing aikhoina practically aikhoigi nungsiba utpham thoi they are our brethren makhoi aikhoigi thawaida ichilina oiba ngaktani aduna singlup ki mi sina singlup ki mi khuding makpu nungsiba pangbiba darkar oi aduga singlup ki mi singna atopa singlup ki ichilina oi diba Krista da ichilina oi diba khuding mak aikhoi thajaba makhai nungsinaba aduga aikhoi mateng pangnaba aduga nungsiba si thawakta utnaba si yamna mathau tai aduga the call to respond in practical ways masigi nungsiba se akhoi thabakta tauba masi thabakta akhoi na pakhumpi basi yamna mathau tai to those who are able to help mating pangba ngambagi adugumba
ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. They have much of this world's goods. ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ they must seek to respond well. ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ. What if there is no response? ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ? The heart is close to the needs of people. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯟꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯠꯄꯅꯤ. The love of God does not abide in the heart. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯅꯤ. ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ. True expressions of love, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? Words alone do not prove the existence of true godly love. ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕꯅꯤ. ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, words must be accompanied by deeds. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ by truth, ꯑꯆꯨꯝꯕꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ true expression, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ, ꯃꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ to reflect on the love of God. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ, ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ to review our love. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯁꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ to be revived, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ to return to our first love, ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯒ to reach out to our brethren with true godly love. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ reach out ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯅꯤ, ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯣꯁꯇꯜ ꯖꯣꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯕꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ. ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯒꯠꯆꯕꯅꯤ. ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ. ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯋꯥꯡꯊꯣꯏ ꯁꯦꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ, ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯒ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ, ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ
amaga thabakta nungsinaba ngamba nungsibase tasengna uthokpa ngamba pangal nahakna pinabiu madugi bor adusu pinabiu haiduna prathana tawjari isilena khudingmak magi leifamda nahakna loina biduna awat apa khudingmak pinabiu aduga thawaida aduga thajabada hena chawkhat poi hanbiu akhoi bu pap tagi handok piba amata ngairaba kanbiba mapu Prabhu Jisu Krista gi mingda nizari amen. Thank you. We saw na bor pinabiu boys. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but